mahali pote unapotembea baba yangu, atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya, Mungu ni Mungu tu. hata wamkatae mbele yako, atabaki kuwa Mungu tu. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Sara umuhumwana w'umuhungu nukuri himwami warabikoze nyene Imana yarabikoze. Urumva Imana yarabikoze, yasezereje Sara ko izo mu mwana w'umuhungu ikirabikora. Reka tongere tubaramutse amaro y'Imana twene kazaje turimo abakunzi begereje kuri Tarisisi Hope Ministry TV. Tubuse ko tugarutse muri show kandi tuje tumeze neza cyane, tuje tumeze fresh sana, tuje tumeze power sana, bivana ni kiswero bamye ukoresha bavango fashion wo power, ariko tuje tumeze neza cyane. Nuko tugarutse muri show igice kigira 45 aho tuje turi kumwe na gwagwaruka musazo muziko baho umunezero udasanzwe biciye muri zino ndirimbo uzihimbaza Imana. Bera tukuramutse. Kijagiye we sawa sikirenga tabona urarenze pole perfect sawa nawe ni sawa cyane rwose we biragendeka Shabera ntaherutse ka message ko mu diaspora, niyo mpamvu ni umunezero sikirenga. Safi amaho umeze neza? Yego ndashima. Aho ni sawa. Ntitugomba kubatevya rero, tugomba twese hamwe tuduza ibiganza turamutse abari kwa dukurikirana tuti amahoro neza cyane. Tukaba turagiye mu gice ca 40 nako casho yuno munsi twagiye nino ndirimbo yuno mu gice nkino korale Spring Worship Team kuva hariya mu gihugu cy'u Rwanda. Tutambe twese tubanga Imana yarabikoze. Twagiye Sara umuhumwana w'umuhungu nukuri himwami warabikoze hey wasezeranije Ana umuhumwana w'umuhungu mwami Mana we warabikoze nukuri warabikoze Hero mwami wanjye we icyo uvuze cyose amen ntabwo gihera kirasohora uri Imana itabesha
igihumbi mana yacu icyo wabwiye Gideyoni uzaba umunyembaraga warabikoze 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 na kubandwa tuvalia muri hearing worship stream kuvalia mu gihugu cy'u Rwanda twerekeza kandi mu gihugu cya Tanzania twakira Christophe Muhangira muramuzi ni indirimbo yiwe Mungu ni Mungu tu twagiye Nabii Elia aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Aliwaita manabii wote wa Mungu bahari. Lengo la Elia ilikuwa ni kumthibitisha Mungu wa kweli ni yupi kati ya Mungu wa bahari na Mungu wa mbinguni. Elia akawaambia watu nikaribieni mimi, akachukua mawe 12 akaanza kujenga madhabahu, akaweka kuni juu yake, akaweka sadaka juu yake, akachimba mfereji, akawaambia watu mwageni maji mapipa 4. Wakamwaga maji mara ya kwanza, wakamwaga maji mara ya pili, wakamwaga maji mara ya tatu. Elia akaanza kumwita Mungu, Mungu wa mbinguni, we Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa upo. We Mungu, we Mungu, Mungu wa mbinguni, na ijulikane kuwa upo. Moto ukashuka ukalamba ile sadaka, ukalamba zile kuni, ukalamba na yale mawe, ukalamba na yale mavumbi, ukalamba na yale maji. Watu wakasujudu, wakasema huyu ndiye Mungu anayepaswa kuabudiwa, ndiyo Mungu naye mwimbia, Mungu wa Elia. Mungu ni Mungu tu. Mungu Baba atabaki kuwa Mungu tu. Huyu Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. huyu Mungu wa Elia atabaki kuwa Mungu tu. maishani mwako mama yangu wewe. Mungu ni Mungu tu. Mahali pote unapotembea baba yangu, atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya, Mungu ni Mungu tu. hata wamkatae mbele yako, atabaki kuwa Mungu tu. pengine unaona majaribu, haujui utafanya nini. We mkaribie Mungu tu,
mkaribie Mungu tu. Pengine unaona vita kubwa, haujui utashinda vipi, we mkaribie Mungu tu. Pengine unaona watesi, haujui utapita vipi, we mkaribie Mungu tu. Pengine ni jaribu katika ndoa yako, haujui utashinda vipi, we mkaribie Mungu tu. Hakuna linaloshindikana kwake Mungu. Hakuna linaloshindikana kwake. Hakuna linaloshindikana kwake Mungu. Hakuna linaloshindikana kwake. Kwake yote yanawezekana. Aliyemshindia Elia katikati ya manabii wa bahari, atakushindia na wewe. Oh Mungu, Mungu ni Mungu tu. oh Mungu Baba, Atabaki kuwa Mungu tu. huyu Mungu wa mbinguni jamani, Mungu ni Mungu tu. huyu Mungu wa Elia, Atabaki kuwa Mungu tu. maishani mwako mama yangu wewe. Mungu ni Mungu tu. Mahali pote unapotembea baba yangu, Atabaki kuwa Mungu tu. hata wainuke wamseme vibaya, Mungu ni Mungu tu. hata wamkatae mbele yako, Atabaki kuwa Mungu tu. Arahiri wabagize uhoraho ubuhungiro. Twagiye rero twagiye turavuye muri Tanzania twazungurutse tugarutse hehe. Tugarutse ni mu gihugu cy'u Burundi tuhasanga umuririmbyi yitwa Izayi Rukundo avuga ati robanura none twagiye. Imana ikurobanurire, Imana ikurobanurire, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe. Mana Robanura mu bagenzi bacu, robanura mu badukorana, ukuremo zandyarya n'ishengero, robanura zandyarya twese yorobeka, tugomba ubuzima, robanura Imana ikurobanurire, Imana ikurobanurire, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe. abo nyene ba hafi yawe, abo nyene babanyi bawe, harimo abiyorobeka bakwimbira icobo, ariko Imana ikurobanurire basima, hey, Imana ikurobanurira bagenzi beza. Imana ikurobanurire, Imana ikurobanurire, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe, abantu bazima bagushitse ku ndoto zawe wewe. Robanura mu bagenzi bacu, mu badukorana,
nkuko mwabyumvise umuririmbyi akaba yitwa Izayi Rukundo simana ibisezera bya bingiriye nawe Imana ikurobanurire Imana ikurobanurire Izayi Rukundo ni umuririmbyi w'umurundi akaba ari umuririmbyi amaze kwandika indirimbo nyinshi afise indirimbo zitari nke kandi amaze kwitabira ibikorane byinshi n'ibitaramo byinshi muramuzi batari bamuzi nawe muramenya n'uyu yavuze ngo robanura ava ngo kubita ngo mufate ngo muhe n'indirimbo ziwe nyinshi robanura ikino ndirimbo robanura aba ariyo ca dusozera ko sho y'uno munsi igice ca 45 turangize tuvuga nutetsera wenyene reka Imana ikurobanurira abantu biza abantu bashoboka atari bandi bagutera ibiyashu bamwe bakuvuga ati niyo noti tuyiteranye n'iyizibe zibiri hanyuma dukora ikintu gituba tuzotera imbere banandi bavuga ngo tuzikete tuzije wapi ikurobanurire nyine abantu bazima watumushika kuri bya bintu nyene wasengera kuzoshika ko Imana izobikora ariko cyane cyane ishobora no kubicisha kubo yaremye ikabakoresha bera tugushimire ko abanye natwe muri show y'uno munsi turagusengera zakomera neza perfect nawe tugushimire murakoze cyane tushimira abadukurikiranye rero ndashimiye abadukurikiranye n'abadahengeshanya kudukurikirana ndabashimiye cyane Imana ibahezagire muruke kutubwira bya bindi kakaboro sabone commentaire byose byabikeneye asante sana urakoze cyane safi dosezera nawe sezera abadukurikiranye na mimi pia nasema chao. Na wasezera. Nasema chao, msikose kutia kale kabor. Msisahau na commentaire zenu tunazitaka. Asante sana. Barikiwe sana. Amina. Nuko rero turabashimiye namwe mwese mwabanye natwe tuze dusure duhure mu yindi show izokurikira ibiganiro ariko kandi ibigiye kubandanya navyo nyine mugume hafi mugire partage mugire subscribe mugire like kugira ngo umuntu wese yoba ari jambere abanye kino kiganiro yewe ukibonye ubwa mbere curungika mwe bagira ngo nugusendinga cengo nugupartage nuko mwakoze kubana natwe duhure mu ndisho izokurikira naho butaha ciao ciao. Harahiriwe bagize uhoraho ubuhungiro nubwo baturoga. Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.